Kecunuk malih sareng didiang ring channel YouTube Arsa Sentul, channel budaya miwah pendidikan. Sekedruna eke karya Santi Banjar Bunjake, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, nyabran 6 sasih ngewentenen parikrama ngaturang ayah ngukup tirte miwah ngunggah ngaturan krama ering pura pengangon Desa Pekraman Bunjake, Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Punika pinakecihna rasa bakti majang ring ide sesunan sane melinggih ering pura pengangon Desa Pekraman Bunjake, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar.